Binhum along APDCL 1500 MV pump storage project kasilam Japan longli pek thek thipura hadaka hawara raratum lamthi chipaklang. State First Convergence Springshed Development mate langkang bob ki pangchu scheme Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Tuliram Rong hangpen kang pupon. Rajan Timung upon Puloni APHLC Suarlo Tumpen Lamvoy ki pipon. Step into RTH Homeopathic Clinic located at Rongihang Tri Junction in front of Po and Pay Cleaners Enterprises Depot. Avail your opportunity to meet the expert homeopathic doctor from Dr. Rangsina Tobi, Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery, BHMS, HNFWT Guwahati for solutions to your health concerns. They specialize in treating various conditions including dermatology, respiratory issues, orthopedics, neurology, gastrology, gynecology, nephrology, pediatric care, or child disease, and more. Pardon, nili Dr. Rangsina Tobi, consultant. No, ladak kecelang, kiso kecelang awar saya penangan kelong konik ko, keceng sibang galak allergy do, diabetes, pressure, appendicitis, sinusitis, kidney stone, fatty liver, ang pen ladak suarlo kiso jenebala, likoria lo la akikilo kiso, hai anda non katuka beda kecelang konaning hantum te ladak so kecelang awar saya long konik logot la kubiso kono aripi biso aita lada kachalang long konji awar sai long kon ipot. Online consultations are available along with worldwide medicine delivery, blood sample collection and testing. Doctors' availability is on Monday to Saturday during the following hours: 8 a.m. to 12 noon and 4 p.m. to 8 p.m. For more information, please contact at 9577362711. KarbiAnglongLIVE fadaba birtalong penili sami beauty bepi pini birtang ton pen arjuponitha. Karbi Anglong Thomas Council atum kidamtang jakhoni phai create trokarni Arboretum Cum Craft Center Dipholong Ingdeng Cricket Home Executive Committee meeting kipado ponahut EC resolution number hini pen inkoelong kachiparai pon APDCL atum phan binhum along longle ke pekji poputhak binhum hawar aratum kachidonun thek thelam thi kachipaklang pon. Pai ni phai inquiry binhum lochinlang soki parlo rongkri siara tum chingrum si APDCL phan longle pekthek thi pura kachingki che thanamai ki padupon bangso hudalang tumai hin pen kache than ponake Karbi Anglong Thomas Council Department of Revenue Karbi Anglong Thomas Council Secretariat Dipu pen ki paklang pon order lo long ki jongpon APDCL tuma phan Puloni Moza angkang langsung pi development block Puloni Revenue Circle ki parlo binhum lochinlang so long 1500 MW pump storage project ke pasilam ji aphan pura longle ki PG aphan Karbi Anglong Thomas Council pen NOC ki PG poputhak binhum lochinlang so ahavar araratum mentunita chedonun thek the pusi ningduk pen kachedondun thek thelam thi kachipaklang pon bangso por hut KSYC hampha so tum sitami adimalong palidun si hadaratum along karjabdun thip ji aphan KSYC mai phuminar son rongpi kongchun bang edison tokbietum pendanglo pinangan KSYC songjatum palidam binhum lochinlang so rongkri serat kachingrum pen lamthi kachipaklang ponke APDCL phan Karbi Anglong Thomas Council pen longle ki pekji polong mentunita chidonun thek thepusi chithan pon lapenjong si patoiti pen bangso APDCL 1500 MW pump storage project nang selamji pulotangte kachisong sai stami deng ponang kokputa lamthi chipaklang pon lasi nilitum ladak luchinlang so lapen binhum area long akisung bangela hello nilitum area long forest po men pen nilitum along forest tum kewang nangapar loji phan lapuson kewang putani tum chet heglong lo lasi lapen peladak electric project dam ketengji korkanthi alang roy lapen hapu binhum area long salawara alang roy along laso dam ketengji po phan council pen kadugo we NOC PL po alamta nilitum chelong na laso NOC ki pike 16/7/2025 arni si NOC ki pi po alamda nilitum charjulong lo laso dam bangke nilitum ke exebone adhekela so demyo se ladak nang tenglo polote netum ladak luchinlang su ke do
la pen binhum kedo la area ini long kedo ke rong proxiner kep ke langar lo sidokokpu si arat ke nilitum ke dam tanang nelo forest tanang nelo nilitum methang along li methang cutiki bombon itum ho bihek pen tadaki thi ding adim lo pi po purun benadak si do bom chu bom lok lem bom lo nitung hidilong li tala helo inglong ri tala helo nilitum cetere gathai ta velo karathai ta velo asini nilitum forest tanang ne dam tanang ne nilitum hidilong li la helo nilisu akai ta daksi do bompo nitumpan sireng bom lo je lalu bang nampak lang paham lo hode di lo alama sa punang kan po dakitok in pursuance of EC resolution number 2 of 20 executive committee pande EC long cepa pas mo executive committee long siala tumbang cepa pas lo palam lo ke cepa pas ke 16 of chulama cek lo July lo di 16 July siala tumbang ceparai lo la pendeta pibang ke lalu order ki pibang ke taragi si honon Agos taragi si Agos pilo la si manghu tu hak lo rongarat atumi rongarat pen ilam karjulong tembang la pulo je hola rong pen keda ma tumbang nang than lo hola dak secretary joint secretary sim taro phalang dum chi gidam lo posta melang libang lam ke than bang pangdai o asap suwe si ke tengi pusi dang than pusi paklang pon si tamia daga bang ke exactly lo 1395 biga si la daga bang ke endet po allotment api lo la si council ke cari phani libang tipu gangtung mang ke nali tum phan pu pita ni apong lo je ladak inglong arare tum ke men pamang hakji puta nali tum bang mathari la bang ke non bang ke sopta kiri side lo ke charli ki do side lo la sinali tum hala tumani chong thuji pu mathari je non na bang rongarat phan than thepin penang di tumla son ko son se order pidum derlo asima hume me alam inut bhani tum ke daga pata do tum da do apen kaprek na do population da rong kri si dak do rong kri si arara tum dak si rabar chi tum do lo kuwi chi tum do lo kaprek do la sinali tum nali ning ke hangaling pen la poson claim proof ke ni tum bang nang che don thek the song hin pen bagai not only ni tum pini KSYC song pu alam ni song bang ke isi bang nang ji pon che jot tami karbi bo men tum dak ime thang karbi o video ko men se si karbi bo joni si dak ba dong mo kak pen sam sing ti KarbiAnglongLIVE. Karbi Anglong District Public Health Engineering Department la pen Panchayat and Rural Development Department atum pen chipatir pipon pen role of community in successful implementation of Springshed Management Program at HIPI and pen kichengsi asamangkang pipen Convergent Springshed Management Program ame manai tirang arong along kapiman pon. Pai chikloni phaing koi thelani ada porphai sirke rachitim apor pen Karbi Anglong District Public Health Engineering Development pen Panchayat and Rural Development Department atum pen chipatir pipon pen rongru parlo ki juna langa varsai kilong ki choi ki je phan pura asamangkang pipen ke chengsi Springshed Development mate langkang bob ki pangchu retrofitting scheme lunse ronghang PWSS Ramsapathar PWSS apen Tikrajan PWSS Singhason constituency lo manai terang rongalong Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Tuliram Ronghang pen kangpupon. Resource person mate Thanbang Biman Barua EEPHE Dipu Rural WS Division Dr. Bijay Kumar Chetia Hydrologist JJM Assam District Consultant ISA and IEC Lapen Langsomepi Development Block Pen Longsdaring Leng AE Alvateron GS Gram Sevak Songsar Sinar GS Gram Sevak Anparta MLA Dorsing Ronghang Pen Chengrok Karbi Anglong Thomas Council Authority tum Chetongdun Lapen Anparta Rongasar Pen Chengrok Rongarar tum Chetongdun si Aliralon Pen Asamangkang Pialong Kicheng si Springshed Development mate Langkang Bob Gipangchu Scheme Kang Puami Pachunpon. Ami Karbi Anglong Autonomous Council PC Department or PNRD Department he duta department or ami eta asuni eta grohon korisu he asuni tu holse Springshed Management Development Management eta ami koribo bisaisu Karbi Anglong Autonomous Council jurisdiction aji prothom he asuni tu ami yat Singhason homostit manai terang gaot yat ami aji arambho koribo সেই আসনিটো হল যে পাহাৰৰ পৰা যিবিলাকৰ পাহাৰৰ বহবাক কৰা তেওঁলোকৰ বাৰিষা দিনত পানী অসুবিধা হৈ যায় তেওঁলোকৰ কুৱা পানীটো নাইকিয়া হৈ যায়
তেওঁলোকৰ পুখুৰী পানীটো নাইকিয়া হৈ যায় কিয় নদী গুচি যায় তাৰপিছত নদী লাহে লাহে শুকাই যায় শুকাই গ'লে সেইবিলাকৰ পানীটো ষ্ট'ৰ নহয় গতিকে এনেকৈ ধৰণৰ স্প্ৰিং ছেট যদি আমি বনাই সেইটো স্প্ৰিং ছেট যদি বনাই জাগা জাগাৰ পাহাৰৰ ইয়াত যদি বনাই তেনেহ'লে সেই আঁচনিটো পানী থাকিব পানী জমা হৈ থাকিব তাৰপিছত পানী তললৈকে গুচি যাব তাৰপিছত যিটো প্ৰয়োজন হয় সেই পানী ৰাইজে পানী পাব কুঁৱা সেইবিলাকৰ শুকাই নাযাব আৰু মানুহে যিবিলাকৰ প্ৰয়োজনৰ পানী সেইবিলাকৰ অসুবিধা নোহোৱাকৈ সেইটো কৰিব পাৰে Dipupen Govintiso, KarbiAnglongLIVE. Pai ni phai inkorai siani kang sampor phai phopor tarabasa pathuak lamlong phuluni APHLC suarlo mai pen rajantimung aphan lamvoi ki pipon lamvoi ki pialam thegi paklang pon ke kedam tani rajantimung abang phuluni APHLC aro tumta rajantimung phisi do palam aputhak lamvoi pipon na pen arbok pon Kidam tang hu rajantimung APHLC long do bom hut aman peng ki piara tun kang hona the alang le Karbi Anglong so ki sung pen pajok tun jipu APHLC long RG chiklang dun si raratum ning chithelo bonta non ke rara phan pamang hua sai si klem rong tangka joini pen rara kisung lardet lasi non phulonia long banglo tangte arphek pen si ki bang hut nang deng dun jiputa pachini pon CM aphanta lamar bok ponthu nangli an tangka ki ongle pute nangli rajantimung aphan ke nam un pute ha bil kilong le tuma phan bil pinon dormoha kilong le tuma phan dormoha pinon pusi phirangkia mailong ar bok pon tuliram rong hang aphan ni li isi bangke tuning ring tung bil ki pipea a koror a hajar ke nangli bil piun e sita IPS LC alidar tum hai nangli 30 crore to 20 lakhs nang nam un la sinangli tu malong non bil ki pipe alidars atum ke aning oi rui po non IPSL alidar phan 30 crore ke nam ke ahok pet alam lo lake la sinangli chimatha pamitu Karbi Anglong arat phanang ling hon teng hon pamitu hala sakuri ke long le tum phanang li sakuri pino nangli leaders inut phan 30 crore ke na capacity do body Sakuri ke klem tu nang li don maha pinoi pipot pi tek thede lo hala tet ke pas tum phan nang li mane regular salary pinoi pipot nang li piun ede regular anta nang li padamun e lahai sumar phat nang li chijin so sema Karbi Anglong pinya teacher tum phan Puloni pendir chuna rongpi KarbiAnglongLIVE Nitum along li jongsi sorkar nang charai etlu pulotangte nitum konatsi damathai ke do popusi lochin nang so havar ara lapen phuluni APHLC arotum paipai ni phain ko resiani phirangkia mai kang nia hut lamthi kachepaklang Singhason pen langhin constituency ki parlo binhum lochin nang so rong choga rong do la so ro along 1300.95 bigha salong le hydro project ki bidam ji pusi pangtak ponlo jongsi ladak la so project jongsi nang bilo pulotangte la rong choga ratum kunasi ke do ki thakadim ki do poma pusi ratum ki sungalam chepaklang pon la sila so project bang dak nang ki bimbe derje phansi rong chogarat ka chuningri jongsi rat akaningri na arjuji pulotangte ka chisong ang dengta deng nang koklo puta pachini pon lapen APHLC pen ki pudam thu CM Dr. Liram rong hangra ra chatai long ki pangdak progressor kebra phokebra si pen ki bang anarat ke non tribal phanta pata ki pipon jelong ke chidon thek the puta pachini pon meeting ki pudam lot lo ke alang itum council pen aur da alang tum pi thu an bang ke la so chik lo man lo thor lo 1 tarik pen 1 tarik selang itum ki lo ke total along le bikhas bangke 1395 bikhas lo ke 1395 bikhas pulo tangte lada ko alo ne baha pisar pen ke chu e ke chu somathen pi tandang lo alo ne ke na hobek ko laso ang bong pen team Karbi Anglong atong ja fi laso kamat ha kang hona ka jinsu do pulo tangte laso por bang sibit ro detra along ka frek abang ni tum pun thek si kami la ko side abang ke wan midera sonte ke me par di bawan better nang ko wan long lelo la ko ang yo la bang so hydro project dam jong si ke teng lo kulang te halada ke ko anne ning kan pensi hala bang so arong long chu kim pensi
kowe bithi pendang lok asona mu sai ge chutuki pendang lok do we long le phelang alang litum haladat kereng un aja kong dolo labang so long le labang so ahawar long pen sita non hydrobojek labang so dem jong si keteng lo pulang te hala so rong bangke kowe bithi jang phong hem rit long le phelang pendang lok ang ton masih labang so rong kwan lo ho rong trok rong bangke inglum lut po masa lang litum long le tam pin po la ka chutuki ta long le velo ke do dim ta velo hala hai hui ka chutuki ka somse a hormu andang ton pen lake awidat po Phuloni pendir chuna rongpi KarbiAnglongLIVE. AK Traders present an exciting paint offer. Get the best deals on premium paint products, distemper paints up to 50% off on MRP, luxury emulsion paints up to 40% off, and other paints and accessories up to 25% off. Offer valid only from 11 of August to 11 of September, so don't miss out. Price range starting from just Rs 250 per liters to 1400 per liters. Location: opposite East Division Forest Office, Rongnihang, Handloom and Textile Road, Diphu. For more queries and information, you can contact at the number that is given on the screen: 6000 762311 700 2216182. So hurry up, upgrade your walls with vibrant colors at unbeatable prices. So our viewers, ami AK Traders product koi asu aru amar AK Traders juntu paint store ase paint store amar yate ami jiman luxury emulsion bilak ase luxury paint so luxury paint ote ami up to 40% directly ami discount di asu ami luxury emulsion ten other kita paint ase hekita paint up to 25% aru amar juntu range ase color range hetu starting hoy 250 rupees liter pora 1400 rupees loke so hokule ahibo yate aru apnaroke mane juntu amar offer ase he offer to 1 month or kane valid ase so apni screen ot dekha pai jabo kitia pora kitia loke he offer to valid ase Kidamtang ni Pai Chris Gabarni di Mahasau rong supi DCSI hematheng nolong United Women Forum of KarbiAnglong tum patir PC karitang binang tipiaphan apran karmut atum aphan sodak kangsai binang jipura airset prungset kachesong तो एक तो बार जैसे एक दो बार स्लोगन सिर्फ मार देगा उसके बाद डिवीजन के बाद सुन लेगा We want justice! We want justice! Di Mahasau District Umrangso Longku Rongkhilanami karitang bina ingtipi artaningkan pikebran erkep inura karbi piaphan pai chikloni pai krek thom arni Larsen and Tubro Limited mate thi hekpen L&T company long civil engineering Aryan Chaudhuri Madhya Pradesh Jabalpur Sor Abdul Manan Lower Assam Barpeta District Sor Ravindra Rana Chetri Nepaladet Amunit Satya Acharya Civil Supervisor Lapen Avarsai Pidun Inut KarbiAnglong Stefan Hanse Labang Photum Heno Karitang Bina Intipiaphan Gang Rep Therapy Apran Karmut Deka Tumlo Kupen Umrangso Outpost Police Tum Kiritar Lipen Pangtheksi Nep Ingnang Lapto Bonta Lapuson Nep Ingnang Chekamat Jail Beng Lapchot Kangsai Andre Chorabangke Chok Chipura United Women Forum of KarbiAnglong Kachipatir Pilapen Di Mahasau Umrangso Rongkhilan Aral Tum Thurpak Chirap Chitu Tunsi Ningkipung Lapen Ningkang Sam Siang Thek Chipaklangsi Di Mahasau District Hempi Haflong Rongsupi DCSI Hemalong An Armuche Jengpen Palidam Si Karitang Binaing Tipiaphan Cholangrem Therapy Apran Karmudet Bangpo Kachomatha Kichokchi Odlang No Tumaphan under section BNS 376 Lapen BNS section 302 Aron Tengpen Sodak Pen Insaira Tokthat Pivek Nang Jimate capital punishment Atheke death penalty Pivek Nang Jipura Di Mahasau Rongsupi Along Kachesong Siangtong Par Ongkluk Onpi Halapu United Women Forum of KarbiAnglong Jabang P Atumja Ponlinsi Karitang Binang Tipiaphan Apran Karmubek Bangpo Bangpo Tumaphan Insai Bek Nang Jipura Di Mahasau District Commissioner Deng Di Mahasau CM Aphan Panongsi Epak Pimpura Lutami Pajirtekan उसका हस्बैंड जो है गाँवपुरा है एठो रोंगू बस्ती का अभी हम लोगों ने अपना डिस्ट्रिक्ट में अपना जमीन में
हम लोगों और क्या सेफ नहीं है? नहीं क्या घर से किसे निकलेगा? एक गाँव पूरा तो औरत को ही ऐसे बलात्कार करके मर्डर करके जंगल में अगर फेंक देने से तो बाकी आदमी लोगों किसे हिम्मत से घर से निकलेगा? इसलिए आज यहाँ में जमा हुआ आप लोगों हम लोगों सब जमा हुआ, ऐसा वाला जस्टिस हम लोगों निकालने लगेगा कि और आज से ऐसा वाला घटना कोई करने को दोबारा सोचेगा भी नहीं। ऐसा करके हम लोग जस्टिस देने लाएगा। और जस्टिस जो क्या है बोलने से तो एक नंबर है, जितना जन कल्प्रिट है, खूनी मर्डरर रेपिस्ट है, उन लोगों को सजा देगी। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में जो होता है कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पेनल्टी, मतलब फांसी देने लाएगा, है ना नहीं? हम लोग वही डिमांड करते हैं, है ना नहीं? kedam tangan si tame nili tuman ko anlo ne da ke do Karbi atuma pan kacinek lada Karbi atuma pan kacinek ka holo sa si nili tum theklong la si Himanta Biswa Sarma ke hai nang li si tame nang rap dunoi la pen ke hala Prime Minister Narendra Modi pas tame nang kan pigra ahok bed akang sai nili tum nang pivek nang po la pen nili tuma pan noni phong ke nili tuma batai anut nomrata ing piason hala Rosmi terang piason la san si nili tum non bina ing pis tame la non apran dam nang lo ladak ke colang rempen amek lang no lang no kaciplang amek lang no lang no ciplang pen ladak nang colang rempen pachilo apran enlo lasi labang ke nili tum ke not ke cica konelo lasi nili tum apan ke raikom nang pinang po nili tum apan ke raikom aja kong nang pinoy nili tum nang raikom oy nili tum Karbi solo so tum ke kiduk dat kilak dat aso nili tum ke kilu dat kelom dat aso lasi nili tum apan nang ci honta nang ci yin so tha nili tum ta nang li tum apan si nang li tum sarkar apan si nili tum ta nang ci hondun lo nang tangte nili tum apan non nang li tum ta nang ci honoi nili tuma pada nang cirap dunoi nili tuma pano na kisung lo nang lang dunoi nili tuma kisung nang rap dunoi non la so para la so gotona la bangso ya mardar aphan phasi nang pipi sirang noi nili tuma pan la bangso aki hang ne tum na kimang ne tum ka dimana pojongsi nang le tum pravjin pen phasi nang pipi thek pulipong te nili tum ta ninging sampo ako jongsi la bangso bang pli bang pho amuni raphan jongsi phasi pithek the pulipong te nili tum la so ke chisong ting ing tomte nili tum la so ka chisong ing tomte lo nili tum ke la so muni da tumpan pulis proka kon jongsi bidam tekte ne bingnang tekte pulipang te nili tum so lo sang turpaksi nili tum ne pam ingnang si nili tum masa pranar muji pusi nili la so amaya long pesitame la so professional long pesitame pini la bang so ka jongsi long pesitame nili so dak pe nili alang li tuma pan hang lo. News report KarbiAnglongLIVE. Karbi Anglong kache thangklong lunse pi pokhila lek thepita inutlo alangli inut lun kilona te ot ki jume sen pen ase ke pangdu pendanglo Karbi lun barim penangan lun pondo la son se alangli pokhila lek thepi pen kilun ponalun o nangki polun jer puthot plabita bordoloi saikya pen lun ponthusi paipai ni phain korai siani diphu kalakendra asai hemalong bangso lun jer kangpu jai mek dingpon Bangso lunjer kangpu jai megalong phirangki klem bangphu sonju bora pen mi jephem phu ponsi Karbi Cultural Society ami phu humsing be aluhiaman pen kachetong dun o nangki pu alunjer ke tokla pen kiluna bang phi sangpi pokhila lek thipi pen phirangke thengno kaning je ponke pini nili ke tokla pen kiluna lunjer o nangki pu alunjer puthot sangpi plabita bordoloi saikia phan ninga klong pen kachuru pajer pondo Athike nili kilun talun jer puthot plabita bordoloi saikia pen nang kilun pipon pen KarbiAnglong raraphan ki parju pon thega pon alangli labang so lunjer lunke aprang penta nili phat nang chitong pen nang chingki nang chethan mate hukum nang hang pami lapen alam thi pen danglo ati ositami thangnat ke larponavi bonta ajahak muniratum nili phan thangnat nar juje pin pen nili lun kilun terabangke ningduk lopusi lam thi chipaklang pon Alapu pablita bordoloi saikia pen kaning je ponke nili alangli lun kilun pon non pen jirnian ke troklo kichengsi kilunake dampone bangso pir thepu alun jersey lun ponlo la pen non puthot pini kangpu pon alun jerlake o nangki palun jersey lunlo la sinili lun kilun nilining ke hangpik ajok
non ke wang jia ni stami puthot kilun je phansi chisiklo anpar ta labang solun jer karjuji ninghang plotangte plabita bordloi saikia pu YouTube channel along thek ponongji lapen kilang vek je phansi plabita bordloi saikia hin pen chuning ripon ni objection ke do ga ke ni na ke thana teng nang claim lo tangte ni nang pa lun longji athima lun ko hormu ke lun patu joyun e posi labang so alun ke litum pachi thang ber nei kai tereng er ber nei ji si alang di ke pereng eji phana ning hang lo amasin ni lita a hukum pi det lo je lun no amasing ke ni hukum ki piateng pen alang di sitami alun alam the ate or amukha charlie peme lapin komasi kitok komasi te or kipi lahai tanang arju peme amasi nilime thang si ka sonse alun saidi apos ate ota nilime thang si kipi la sorting si alang tum teklang lo. News report KarbiAnglongLIVE. Pai ni phain ko resir ni somindara danglong saru sar hang tumaphan amian ki piarani ke talon pen pacheton si Karbi sar ang hangame KSAA asong pen live with honor dignity and a healthy life rangsina sarpu cultural center lurulang solong world senior citizen tiarani mesen pen kitalon tun World Senior Citizen Day kitalon men pen ada por phai trok por akejoy pen se kelang avar sai ki pi pen si jaimek chengpondo La Sophie KSAAMI pu Padmasri Dhaneswar Inkli Arideng pen Lamain Thurbonsi Aphitu Tirim Kimanta Tum Aphan Nilur Kaipen Kachiki Mojaim en Pondo La Sophie na lo por phai kresia por pen radalong mai pu pen mai jari ponsi mai ke phalam thila pen aluhi ke pachinia por kongchun bang simarong hang pi pen kachitong aluhi tum aphan kideng la pen karchu pedulo Mailong aluhiaman pen KarbiAnglong Thomas Council EM Surjorong Par EM Mongol Singh Timong Karbi Jutang Song Karbi Lamedamai Lapen Rasinja Song Long Jabang Tum Pen Chenglok Tok Bang Hirbang Lapen Saru Sar Hang Tum Chitong Dunsi Mailong Ardi Dojoralam Thi Chithan Poninti Kikri ke sarapor hutame det longri jutang juba lapen lamed lam chong ki pangchu lapen ki pareng teng thipji along jakong dutik an claim cherap chitu dun bomji pusi mailong chithan poninti News report KarbiAnglongLIVE Pinya birta kala ponsi kang ton poniklo karto